50 years nanka okwa retirement nanka obi nso aba but we there ni age no wate so obi on ma wadi 70 years or so the Bank of Ghana obi on ma wadi 65 or that so education we say service entino esa say yetete ye retirement age no so na fe so aban enhwe say obeso ankrankran ye the private sectors no also so masene no muntimi enyi nko manim hitman midwe example nam de si hwe ye to man we mu wo ye young guy that's a wo bi adwuma hwe the way ya tax for ni GR for ni ECG ebedi wani no wo betu adwuma na wo bi adwuma untu tax da beti o hwe ye wo big companies bi work ayi hanoma masa omo edoje tax de bia me Canada hitman omo doje taxes de bia enso wo de kakra na wabie na esen at least omo ma be say free zone yenti hanom na abrofu ebebebie we wa 10 years free zone omo entry tax bia now when some most of the companies and so one CSR corporate social responsibilities one yet and sure. So better na ban be won say say but senka mimi who say yes so private sectors no asene say be alone bi no mu hia bibi na senko mu hia and at least a bit me ama on employment rate na wo Ghana no eso better because uko Blue Skies alone Blue Skies I employ nipa 4,000 Blue Skies alone I employ nipa 4,000 time I'm home pokra na make nti enei omo babro sa uko adeswa there's a company called Fresh and Dry omo I employ nipa omo nya a private way for nti sabe senka ye bibie kwa na ka taxes no ya tete so na ka ya ye amaniema akọ te say bi as a tax no kra so hwe na wo aban no ntimi mbia adwuma ni bi na mo obi free ba bia bebia na ka at least no wache mu mienu di ama no se na ebe obetimi I employ enipa wo man ni mu pa so hwe mu a wo bebie na waban hu so free abrochira na so free ama no ne na abenti no na fi wo kukuru taxes na da bia ye tete mo na no bi atwa mu anka Blue Skies anka mo tum se de nti tax a yeso adi gu o mo so no na enye easy enti obroni ni ye na adrese na esa de a esa me to company num na me kore 700,000 kra na make say insurance e bia beka ho na ene enko to sa Blue Skies mu na anka 4,000 ba beka ho de a ene enka ne be ko no anka enye we kra at least mu maye mu aboa na companies no yenso so masene na at least aban MP loans bi mom one per grand bi infa mom na at least omuntimi mbie mu so na enye kese na ye employ na me sanso di afutuo so kwa ma menuanom se masa wa wie university enei eye free advert mo so me ni de uba na yango mu ni na aba at least so wa wie university pebi natwi na wonso unya ska enfanto because awotire wo ya se wa wie school na atifie na unya adwuma nye ya pa nti no ye besre se utifie na se ye teaching bi kura na se 1,000 Ghana a month kura na ye besre mo se monye ni sanka kranka ba obi wo hon ma minimum na bi a wa wie university hitman o se wa anya adwuma ye tua ne from 5,000 kwa onye enu nti 6 years ni sila oda so tifie right one mate wonim na o kan bi about retirement age Ghana ha no no di mfie sen ya na wo retired wo wa homiji 60 years yes 60 years ayana me ka say yem politicians no ebu Ghana timemufo no kwase a mo fi se meboa o mampani di mfie sen na wa retirement o se o mampani di oh nya botre o dis you say enya adwuma nya botre o mampani nya adwuma asema na aka no meba o mampani nya adwuma na o ye adwuma no emfie se na o de kwa retirement and the age bi anka no MP enya adwuma na o ye no age bi anka no age nka no meboa DC nso e age nka fa kwa adwuna hunu se o mubu ya kwase 106.9 eh shaba kwa josa baby I'm making a point tabusu me phone lines na fe one so friend na fa wo comment fa bra 059340 6565 059340 6565 0534 050 199 and pay in some ya Kenya and one so wadwenkyere ewo in some ya Kenya so and say good morning Black Abra me ba che for saying bidiane Tommy Abuja nkama na mbutu Tommy mami nti wana pay yo anopay de mechia same ene kofi ne opambo bichiachia mo mo boy dwuma nyankopon hyira mo
me come asem so a me de me hu ne se Ghana ha obeko school edu akiri na party A party B no won join bia me how ho unya reading writer PBB se adwuma na obesua ho se office o market na pesi udia but modern ne pesika na ye because yen ye de ya na ye kan mo ho before nti yenim ne ekoso na politicians ni yentu omofo untimi ntu politician ni info nti nsɛm a mo kan yɛ nsɛm papa ba ɔmo mfa nyɛ adwuma yɛn as a citizens na yɛdi ɔmo akyi no yɛn na wɔsi yɛtu yɛn ho fo ana yɛn a yɛn ka ɔmo ho no ɛwɔ sɛ yɛn ɛna yɛtu yɛn ho fo mo nya me nya adwuma so me da asia no pɛ sɛ watumi afrɛ good morning me ba cho man ne so kakra ma me afrɛ sɛ me pa cho na mo ho te sɛ ba cho yɛ ho yɛ pa afrɛ sɛ me pa cho hema na na mami du kunye mami tio hitman wasam na wo kan come on, we're doing I will. But me pass a room. Wouldn't say Ghana, young Ghana for me. A binom. A Jumaway. Send ya more can. Because so be the school or better investing the year. Of the pay Juma, not say Jumano. It's only 2,000, 3,000 on pay. Okay. 50, 60, 70, 80, 100. More than 100 economy and not our pay. And also no yanis. And conform my so cry you too quite coy. And you go sao Oqua Ukoye a Jumano, Ukoye South from Jumaya be. I didn't know Cromodia. May pass and make a wool. Make way, may mammy me a Juma, make papa me a Juma. Obi a Jumana or no no. Senya ya nkasa Ghana fonko ye suban ni ye ne ye boni bia anko ye obi adwuma na ofa na busuafo ne na yifo ansa na waba abonten right so say ye kwa adwuma ma na ye wie nti no obi oye na adwuma na say obi na adwuma na wo fa wa ukwa one wo koye on ho say we university na ma ye school kese na ma ye sei e be ye den na adwuma no obenya biage yo mate what make you point good morning. Good morning, it's my Auntie Maggie. Auntie Maggie, my minty one pay. Yo, I'm not paid yet. My bojuma. That's it. Uniano. The American say, Ghana. Obi be juma. Cast an eye, Jenna. They are not a sudodo. Cast their banning at the mat, yeah, Ghana for a year, Juma. Cast an hour so. Obi Fiana, no, never, no, be a juma. Ono de ne kase da fom boko enti na aka ni won waye yi na Ghana fo ne adwuma no egu enti ye be fra ban enya kanye enti akase obi a person man no na chechere ne komani enti ye fra ne kase no won mu na se jadi amanfo de no profit bi ni eyan kapre na daso enti saban ne go kase ni mu a enkrofo be bi adwuma bebre ama enkrofo a enya adwuma nya won wie school Obia benya adwuma ni bia because of tax ninti so some for person be adwuma okay so me dey no no nya me adwuma Auntie Maggie Nyankopon enka won so ho good morning well too bad 0593 406565 Tracy Bampo I say good morning I'm enjoying the show and topic you know very very interesting part Tracy I hear live on Facebook good morning yeah more ya jampacho ya hu ya pa frozen oh premier because feature man dear family dem was like the one we bigger from be any no it's very nice because at that time radio soon we do politics we put them very nice first of all the master me can say nurses so be nurse be 4 years not if you any wife your nurse or you must 4 years so only adwuma ye intinu aban ni for the certificate intinu ya me o ha me bisaram be for more adwuma no obisa we no ati mene poko hospital say OPD mpo asechire sen OPD na no wafi obisa we na no wafi OPD me wife na kan me wife OPD for your school OPD no also opebi dia na also wafi ya mi pa me yen nurse mpo me se me ka me ka kire no na me sim to we for adwuma obetimi aye osia be ye ba ya kan fie sa nti no wafi fi bebre I see the previous school almost 4 years to feel into a threat more minor into fana a better what a lot of errors
Okay. Club ban say. You school no. All for more human cam. Na mo bi on so odeso chance aban be fa no. O so mo under pressure about be fa no. No so obi no wa fi bi okọ. De adwuma na okoye. Yo, mate. Ni sra ban. On hwe. No, nyama ya fa ma me da se. Mate, men so me da se pa. Good morning. Yeah, my GBM wo. Asante Zongo. Oh, Papa. Mami ti wa no pay. Yo. Inia, ma fi di kesi so. E na ye pa nurse fo. E na doctor fo a course saki a chow say, omo kwadwuma ma ye. Omo ye sutie. Me da dia bi ko hu ye o ma probi hospital nti. E ye se ye ka omo tie ye. Ye da o ma si papa. Sa na jubra no se nyo omo a. Aka mi nimba bi aka sabre mi da. Omo hwe me ma me ho ato me kakra. Baba fie. Me da o ma si pa nya mi hira wom. Na ye di ye politicians ya wo e wo Ghana ha perform ye saban bi enu na. Mata. Hwe. We ba wo si my schools. We ba wo si my hospitals. As so be kono. Di ho no na mo party. No mo penti. No mo canopy. No mo kogina sia no ma twa homam. Na aye kire yi yasi wo be ko ho no yensi ye. Yensi foforo nka ho. Di ho no an ye penti. And then you know, be a school, not if you're when you manja, or the Moses hospital, Moses schools. Sa number wa hefa. Saka number on bakoro mako tradie. Omako hanko for ayare. Suwa wo. E just another nom da nipa. Okay. Another nom da yai. As so, obi ye school not in who run politician but ko ye ta. Obi ko school mu na nsa ko obi o tradie, teacher ni o tradie. Ni classmate wo free hoko politics mu. No ko ye ta. Yes, almost 60 or almost 60. No, I'm Coswano, almost 60. Yo. You're heading on me by a Asante Zongo made us say na pesa won so what do comment about. Good morning. Good morning, boss. Me ba che friend say. Actually, Aguna in Queen Central. Mami ti wa no pay. Nyamisha wati. Na kaka me pesa me kan say. Edin kan ya fa yen santi yankasa yenso. Banya yedi wo ye busini no eno a ne dinye de bewura politics mam na wo be politics wofa ye ankasa fiefi ana ye be politics ese na asin kama ankasa mo president baako ko so ba be ye president na problem ni say ye bu fie na say yo osie adwuma ya oku school wofa se wo ba na so bi e beji nyome bi ufie a why no what ne de ma no you say man one kasa no obu nim tia why you wom say obi sie adwuma no bi ko school a respect ye de mania ko school no wofa e bede na ya kondo no bi a hye ni say onsie adwuma na siampo ni nyame adom ni siampo aye fekekere wofa nti de meka ni say nimi dia yebu wo wosie adwuma nimi tia no eno na effect ya me de focus so nti bi say onsie akate mu right. Mate, may I say for your comment this morning. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Asante. Me. Mami ti wa no pay Gideon. Station M3 enipa. Nanam ya wadi Yesu Kristo so. Ema da di lumba. Agema ni di biye eye DLFM. Hitman. Agema fo lumba sisem obegu station wo no. Enipa bu mu akonta. Ya omonti ase. Bibia mo de beti program no so sam ye bia no. Etwe o man si ye. A drum penny for attention. Na so dudu na mo ye nyina no. Ya na ayesa ne ohruye si esonachi o se ede no. So prasa o man ya e wo mu. Minister of Agric. Oba se mo hye kota bata no de to office. Eti ho ye ne natna ye. Hwe enno ye ko ye kwa yeba dia anade na yeba no enso atoma se wuduru ensawo me de yeba kra no a atache pa ka namu ka sese ebi aboma mtaya pai ama pake eya wreho eti minister of road no ahihye ba pa no de kwasata no ye se ofunta masasin nyina abra onye baabi mienyusu ansa na waba be ye baabi me ngusen na Ghana panifo no ye di adwuma mo ma o msitie adwuma ne na o mo hyede nim adwuma ya se o mo ye right abadi yankopon insana na me DLFM yo Gideon
But it, me that say, I don't pay. Good morning. Good morning. We about your first saying. Bedu man, this one kakra na minti wana pay. Utumi kasa. Okay. Na vajo Ghana mrano etrese university nkoa na be yeduma na. They will be always SS on the one yeduma. They will say oyetima muni a ono de wan kuso ono so so yeduma. Obi a be yeduma on say papa na no ba ko ka say. So on university no a. Enye tinti na chan o chan aban. Chema me ka madam fudu ho asem tro wa ha. Owie GSS wan ko SS mpo. Loka tell ma me so fani nti adwuma. O electric way da. O ma mo ye wo kan mo no. Tete boy no estate ya watoto no. Ade na wakosi we na oti fi say we aban for adwuma nti oni adi. Ko na ko ye adwuma. Ne ja aban ne nto ato ani ko ni no. E mo yo. So wa ko si adwuma. Obenya adwuma obenya sika didi. Right. Ne after 10 years na aban for na ko bo aban so bo so for adwuma. Okay. E mo yo. Right. But it, me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Uti ate ba minti o. Hitman, Yamin Shamu, made my palm oye. Dan suma to brother so Mutiamu made my palm or Mamu Kanatan. Hitman, Yadama made my palm or Yama, my Ghana. There be a papa, the mother or my Ghana say Yintia, I say Yintushana Mono. Yes, they are more Kenyano. If you say I'm paying for ya, they are or Muti. Into yes, or Mutia, no Muntua, Swana, no Munya Mayan, because I, Nancy for your weird mess, say a form word me. Say I'm paying for this, I said, Omoyale, and your more cran, a better Moyale. Yeah, Nancy for yes, I'm for any teacher for your where we are. As almost form word me, or man on the two sana mono. Into say, where we are. Na say ye postu amuni postu amune for floor bane ye bisa say wan adwuma so tu sa na mo no ma dom do na enya adwuma ye ti dia mo kanya mi fi sempen for no mote omuntu hu na mo ne Ghana ye nyina enkoye ma ye Hitman na mi sha mo na adwuma pa mo bo ma ye da mo ase men so me da se anapa yabusia ye ntumi enfa calls ne biam kwajo yakọ yebre na nya kwada da ye be ka ne se ye be sere mpanifo no oma no ye de hye won sa mpanifo se ye kyekere edigya wa ne ye de aso enti once amaji atum se mba be ye adwuma no enti na ye to na mo de hwe mo ho no omo ntrete schools no na wono mo modern se ba BBS wo mo ye na infrastructure wise ne ye adwuma na other schools no kyekere no be nya ba bia akwa kyere ade na wo mo so mo ye nursing fo nso be nya ba bia akwa ye adwuma mo fo mo modern fo mo adwuma ena bio nso se de me di kan ye no wa wie school a krache pa bibi na ye won so afi na wo ba be ko school no ene international adwen ho hwe obi die na fa tu ho efo onua na wa wie school tifie mfie be yedu no fa ba ne ko sua adwuma bi obetumi asua na daache o mebo bra no fa hwe abusua yo inshaba kwajo samebi me da se opambo da won afọ mami ntio sane inshaba kan no menene ya adwen pa nana hwe adwuma suo ho ime ya na na menu me ho pa se nsua adwuma mansua adwuma ampa kade na besua me brother Penny ye me fan say me cousin Penny ye tailor ni me wi SHS betna ne nchen o se ya usua adwuma yo ya so nsua mansua enei opamantade me koma great to afio ene opamantade pam omom ye adwuma o banks na ntade se what ase e ma hu na fashion designer papa esini dan e danikam so what ase ntino enye adwuma nyina na esese me so na me so adwuma me dress shirt na mabo tie na me pe aha ntino mesre adwuma ne de wa university na emum pe adwuma na ye na mede manus no we de mesre pa ne esi wo togoi empanifo nhwe na omu endi hudwuma man no we de eden wo ho pa nka togo aye ya adwen sanki efri Ghana akotena togoi ena afin su togo nso ne honom so ya asei tie ne na ese miniminu akofi ye de ani be kire New York City na eja yakwa akobo ebra ho na Ghana de ani esi de asefem na ehu na etan yo kofi yakọ Hitman ye ko o kan Togo issue Africa ngasa de impenifo na ngasa adwen de adwen no omo boy abro papa Togo what this 20 years o ba so be this 20 years so this 36 years mo be se mo be ko ade ebusun adwuma yo etu ya vasi Hitman ye di sin na
May the happy birthday Kesia Pa Koma Kofi Elkana or Kofodia Technical University. Yamisha no yan Kesia Miami Bema. Yamisha no yan Kesia Niana Koma Epibiano on your day. Onya no your schools are Yami Momo Dena Onya Juma Papa de no my way my way heading. Right, but Yamin will be Akesi. But Sakoma Nengona ba well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. As I can see on Common Production team now. One Pambo the one for Kofi Taylor. Executive producer Inshiraba Kwajo Sami B. No honey me you. And I'm fed DJ Fiba. My dear Kwajo design. From Hetzma. Yeah, sorry, so I'm not more Chinese. On same frequency 106.9. Same show, I need a so homobia. As usual, the pundits will be here as we delve deeper into issues in Ghana. From Hitman, good morning and enjoy the rest of our programs.